සුබ දවසක් රටවිරු හැමෝටම ලක්සිරි සේවා ඔරිජිනල් එකෙන් ආයෙත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ආවේ. ඔයාලගේ අපි දීපු ඩිනාර් එක 100ට දීපු ඩෝර් ටු ඩෝර් ඔෆර් එක මෙතෙන් පටන් මේ වීඩියෝ එක දකින්න වෙලේ ඉඳලා අවසන්. හරි. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි තව දෙයක් ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා. ගබඩාවට දාන බඩු. ගබඩාවට දාන බඩු කිලෝ එකක් ෆිල්ස් 750යි. 1 ಕಿಲೋ 750 ಫಿಲ್ಸ್ 1.5 ದಿನಾರ್ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ 1 ಕಿಲೋకు 1.5 ದಿನಾರ್ எடுக்கிற ව්‍යාවසික පොරෙන්ඩ 750 ಫಿಲ್ಸ್ දිනාර එකමාරයි නැවත අපේ ඩෝර් ඩෝර් කිලෝ එකකට ගන්න ආය කරන මුදල දිනාර එකමාරක් අපි ආය කරනවා. ඒ වගේම ෆිල්ස් 750ට හොඳ ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. පෑලියගොඩ ගබඩාවට දාලා නිදහස් කරගන්න පුළුවන් බොට් ටික. பேலியகூட வியாபாரிக்கு போட்டு உங்களுக்கு சாமான் வந்து கிளியர் பண்ணி கொள்ளையிலும் 750 ஃபீல்ஸ் மட்டும் தான். இது லக்ஸரி சேவா ஒரிஜினல் மட்டும் தான் கிடைக்கும். இந்த பிரைஸ் சேஞ்சர் பண்ணி கொண்டு போறது வந்து நம்மளுக்கு நம்மட கம்பெனியை வந்து அவங்களோட முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா. ஏன்னா நிறைய லக்ஸரின்னு சொல்லி இன்னும் பேர்கள் இருக்குது. அதுல ஏமாறமான லக்ஸரி ஒரிஜினல் தான் குவைட் சிட்டியில. சரி, ஸோ ඔයාලගේ බඩු ටික ලෑස්ති කරගන්න මේ ප්‍රයිස් චේන්ජින් කර කර යන්නේ ඔයාලා ඉස්සරහට ගේන්න කුමාරි. මොකද හේතුව ලක්සිරි කියන නමෙන් තවත් ආයතන තියෙනවා. ලක්සිරි ඔරිජිනල් එක කුවේට් එක අවුරුදු 46කට වැඩි කාලයක් දැන් කුවේට් එකේ පවතිනවා. අපි ලක්සිරි ඔරිජිනල් එක කුවේට් මාලියා ඉඳලා